MPF Scholarship Constituency Forum 10 Party ten tho ho na thuthung an siam bo chia nom chuan party ai ordinance soi howa atulanga action lak ni CND Scholarship Sub Headquarters YMA Compound Committee le Scholarship Police Chang Kopten Wing Khan Heroin number 4 Hong Song Pakhat Imamuddin Laskar Scholarship tu chavenga in luan he na tangin an man Wingkhan Scholarship District Board sa Pujon LT Sanga Ruakman na in Mizoram District Pahni Scholarship de Mamite Assam District Pathum Kachar Hailakandi le Karimganj le Tripura State North Tripura District Deputy Commissioner le Superintendent of Police Cheu Dejuan video conference mangin Mizoram Inthan Puilo Turata na thoho dan turan soiho CZS cable chung kwate chibai ule Noel Vanel Ruat Pui gani Chanchin Thar Kim Changjor kin ngai thang Nizan Masa Khan Chumpui branch YMA chuan an veng chunga ILP and NFA ILP nei lo namdang pasari an man de police ne na pe kan ni MPF Scholarship Constituency Forum 10 party tin den tho ho na thuthlung an siam bo chhia nom chuan party ai ordinance soi howa atulanga action lak ni CNT MPF Scholarship Constituency Forum 10 Voin Khan Scholarship Diakon Presbyterian Ocean Hall MLA General Election November ni saria na itur chungchanga malakdan tur soi ho na neya meeting he President Pastoral din tluanga na kai shuaya meeting a hian candidate te common platform bot sai chati in azatur po candidate tenen soi hovin ruang manna obiten lo siam CNT ya heiba ka hian party shwai tu dele candidate te chu thoho na thuthung zom chungchanga po obiten lo soi pui CNT ya thoho na thuthung bo chiano mani chuan party tin IO tenen soi howa atulanga action lak ni CNT ya atul dan azirin thunei tu sanga thlen than ti ya election official tenen po thoho na thanei ni CNT bokani MPF Scholarship Constituency Forum voina meeting chuan November ni sari atangin office hon ni CNT ya office hunata sub headquarters YMA office biak ni CNT bokani heiba ka hian tho ho na thuthlung copy tam thayang ber siama party shwai tu te semba ka social media tam thayang ber thedar thantia in thania polling booth changshang to kwal ni CNT bok voin meeting a hian MPF Scholarship Constituency Forum huam chunga local forum shwai tu ten kal thale ani Scholarship Sub Headquarters YMA Compound Committee le Scholarship Police Chang Kopten Wing Khan Heroin number 4 Hong Song Pakhat Imamuddin Laskar Scholarship tu chavenga in luan he na tangin an man kan pala in thu don danin Scholarship Sub Headquarters YMA Compound Committee le Scholarship Police Chang Kopten Scholarship tu chavenga in lo a cheng Imamuddin Laskar anupui Shanglian Kimi toi tia ko he na tangin Heroin number 4 Hong Song Pakhat Gramza som thum panga an mana thu boy siam sakin district jela dalu ngalani Wingkhan Scholarship District Board sa Pujon LT Sangarwa man na in Mizoram District Pahni Scholarship le ma mitte Assam District Pathum Kachar Hailakandi le Karimganj te Tripura State North Tripura District DC le Superintendent of Police Cheu te chuan video conference mangin Mizoram Inthan Puilawam turata na thoho dan turan soi ho Scholarship Board sa Pujon LT Sanga chuan video conference wat sei chan soin Mizoram Assam le Tripura te chu state in Ramri Kongshang shanga in mamoton an ni awangin Ramri nei district DC le SP10 thoho na chatak nei in meeting an nei ho china chu chuan dan le thupe ken ko konga te rui hlo le akai hnoi do konga le eile bar chungchanga te malak na ati chakin in pon le in sha thiam na a thlen na sa a tangkai hle ani ti he thoho na bora ka hiang kumin February tha a Assam Hailakandi district ka Border Festival bat saya Scholarship District Sarkar official eng mazat nen soman ni anga football team te shwaya an telpui thu te March thla a Scholarship a chapchar code bat saya Assam Border District DC le SP te soman ni a an lo telpui thu te tar langin Border District te inkar tho ho na chatak omek chu chom nun zel ani abei sei thu a soi Mizoram November ni saria in Thanbua say ni dona wangin election process akal chaumek thu
akal chho mek ti soin in than wak ve ta ram ria ven him tho konga te a thalo zonga in than ngong thei thil thleng tur dan cha le ven konga te state chen oma ramri district te tho puina an mamo tak zet ti asoya hemi konga hian an tho puina angen ngalani mamit borsa po VL rem liana po in state chen oma ramri district te chu ramri kana dan phallo bungra tol lu tur chungchanga te in than kai hnoya sumfai tol lu chungchanga le dan phallo thil ti tu te chet vel na chungchanga thei top chua ven pui turin angen ani Kolasip Senior Superintendent of Police Pularin Amatrai te chuan Ramri District SP te chu in than wak ve ta dan le thupe ken ko konga te Ramri kana rui hlau le dan phallo thil chi sang sang tol lu tur ven konga te ngor zo ka hma la turin angena mamit SP pilal thang pui pulam te le waireng te SDO civil Pularem rod sai lo te po in than na fel file mo na mo om thei na na tho ho na tura poi mo anti te an soibok Asama Kachar Hailakandi le Karimganj district te le Tripura North Tripura district DC le SP te chuan Mizoram Ramri district patni Kolasib le Mami district te nen tho ho na thatak an nei chu lo mamanti thu le chomnun zel tlak ni ya an sha thuan soya Mizoram MLA in than pui sang ni somni pathum lo om tura an theina piang a chan pui anin huam thu soin an soi ho na atanga bozui tur ama piang te chu bozui ngaran tum thu an soi ani he video conference a hian Kolasib borsap pujon LT sang a hi senior SP Pularin Amatrai te Waireng te SDO civil Pularem rod sai lo Bairabi SDO civil Dr. Ramdin Tluanga le DIPRO Pusila Shwai Tluanga ten an choi o mani borsap pujon LT sang a chuan in than wak ve ta Borsa pujon LT sang a chuan in than wak ve da ramri chu vil uluk atul thu soin Mizoram lama changin thei top chhuah ni ma se vil hne tak tak a har dona chuwang chuan ramri district dang te ne na tho ho na tha siam poimo hle ani ati he tho ho na hian Mizoram a in than fel fai thiang hlim le muanom tak buat sai ani thei nan ra thatak a chhuah be sei thu a soibok Nimin Khan TB Center Kolasib District Hospital a thok tu te chuang Golgotha Center Waireng te ya TB screening an neya TB test turin sample som pariat an lak sakani he huna hian lalmal somafa nai District Coordinator Hawin Piramal Foundation team a thok tu te an kala Golgotha Camping Center a om te hi TB chungchang zirtirin natnalan chhuah dan le TB in ring hlel te test nei apoimo thu an shilfia ani Golgotha Center a hian mi pa za somnga paria le meichia somni panga ba ka naute pakhat enkol mek an ni nimin ve khan CMO Kolasip hnuaya TB Center thoktu te chuan bil khathlir page c le Waireng te CHC a TV program an kalpui dan an pui ngalani Mizoram Police hnuaya Cybercrime Police te chuan Instagram a mipat meichiat na an hmanglai live chin meiche pakhat kumsom ni pakhat chu an man Cybercrime Police te hian sex an hmanglai live chin meichia laka hian ni som pathum thlakwa sang ni som ni pathum khan thu boyan ziak luta he case thuizui na atang hian he Instagram account nei tu le live tu ni bok hi shat chwa ani amadu thu nge ya he live video hi siam chin ani ti shat chwa ani a damdoi arui wanga ti ani thu a soibok a ommek na ai zola hom pakhata changin tun hnai khan an mana zela da ani theina atan korda thon ani he thu boy hi uluk taka chui mek lani in nu chuina atana thilpoi mote la khomek zel ani Mizoram Police chuan sex video le thalak duk dak lo chi reng social media a thondar lo turin mipui te an cha a hetiang angkai hnoi video emo thalak post dar tu te hi section 67A of IT Act 2000 waya dananga shem thei ani ti shereng turin mipui te an sha tir ngal bokani tun hnai chhohian social media sex video adar na sa hle a heng thalak le video thalo hi mipui nol pui mu le share ata na him lova hetiang thil ti tu te hi section 67A Information Technology Act 2000 manga kumnga lungin tan thlenga shem thei ani kumsang ni somni pathuma changa somni panga atan MZP shwai tu atana than thar tele MGM member te chovo in chhun khan MZP pisa aning ko MZP shwai tu ten namdang pasal nei candidate da lo turin political party te an ngen na dalui chuan tlak theina atana man lak tur thu an soi MZP shwai tu te chuan Law and Judicial Department Government of Mizoram in anti chua
the Mizo Customary Law bung thum chang som sari palina a Mizo mechia in namdang pasala nei chuan namdang chungkwa alu tangai ani ti ani thu tar langin MZP chuan Mizo mechia namdang nei te chu namdang chungkwa angai ngetlata Mizo mipui ai o a ro rel na sang bera thu turin an pom thei lawani anti namdang kopui nei lo tura inzir tina kalpui ba ka Mizo mechia namdang pasal nei te MLA candidate da lo turin MLA election apiangin party tin de hna ngen na alo thlen to thin ti soin MZP shwai tu de chuan kumin sang ni somni pathum election lo om tura po hian namdang pasal nei te MLA candidate an om lo nan December ni som pakwa sang ni somni pani dai to khan party tin de hna ngen na le khan pe ve kani ti in party chen khat phei chuan candidate be sei te po an thak pha hial thuan soi MZP shwai tu da chuan tun hnaya namdang pasal nei nge ya shat te ming candidate turin ari ring hle ti shiat ani thu soin August ni somni pakhat sang ni somni pathum khan party tin te hna MLA candidate namdang pasal nei te dalo turin ngen na athon non le fekani party president te po mai chana mu in an soi puya beise na sang taknen an thlir me kani Mizoram ro rel na sang ber assembly house a me namdang pasal nei te thut ve chu MZP chuan remati ngai don lawa mani nampui ti aya namdang nei te hian ram le nam thil tak tak an vei phak hi MZP chuan an ring lo ni in an soi MZP chuan political party tin te hna namdang pasal nei te candidate da lo turin angen non mola Mizo mipui te po in MZP din na shia a hetianga namdang chungkwa lute an lo candidate ni po in lo hnol ngam turin an ngen ngalani rampum huap mi huai sen choi moina Jivan Raksha Padak Award dong tura thlan Anthony la shwai zela Mami district mi chung te hna nimin khan Mami DC VL rem lian a chuan choi moina hlana choi moina hian certificate le medal ba ka cheng noi khat a kengtel Anthony la shwai zela kumsom mi pathum sanov vanal zapi puk jing hi Indian Army ya inziak lutin Assam Regiment 12 Assam 330 batch 2007 ani a Kanpur atanga achot la in December ni sani sang ni somni pakhat khan aizol dor puiveng thara thlengin a thian tenen tlong lui Azwari Falls a ankal chu a thian pa lal moi puya kumsom ni paruk chu tlong lui khau takin atui hleu chu ala ti a hriatin chan tumin tuya aluta heta hian tlong tui khau chuan anun na tlong tui khau chuan la in anun na a chan pha ani khati zong patun chuma chan chin thar kan ti chwa the ni a clear to ten zawain mangtha ule